Na nadmorskoj visini od 4720 metara Vitomir Maričić zaronio je na nepune 3,5 minute i time oborio tadašnji rekord. S nama je podijelio dojmove ronjenja u hladnom Nepalskom jezeru, ali i svoje buduće planove. Očekivali smo da će biti nešto malo teže i eto, sve je prošlo dobro i gledali smo da ostanemo daleko unutar svojih granica, baš iz nekih vijesti koje smo dobivali od drugih ekspedicija koje su to pokušale i koje su imale ozbiljnih nekih medicinskih problema. Međutim, nama stvarno nije bilo problema, osjećali smo se odlično i ostali smo debelo unutar granica, tako da ima tu mjesta i za pomak tog rekorda. U ekspediciji je bila i Lidija Lijić. Ona je isto tamo napravila najbolju žensku statiku na visini, a od sportskih rezultata ona je i svjetski i europski prvak i višestruki svjetski europski rekorder, tako da ona je u tom sportu već preko 10 godina i vrlo je uspješna, stvarno iz godine u godinu ostvaruje neke nove rezultate. Vitomir je zadovoljan reakcijom svoga tijela na takve uvjete što prvenstveno zahvaljuje odličnoj pripremi, ali i prošlim ekspedicijama na Andama, Kilimandžaru, azijskim planinama i evropskim Alpama. Očekivao sam da ću se dobro osjećati i dobro sam se osjećao. Svi smo se uglavnom osjećali, najviše Lidija i ja. Mi smo stalno mjerili te neke parametre saturacije, tlaka, pulsa. I vidi se da ta jedna pripremljenost ronioca na dah jako dobro funkcionira i na visini, a i u drugim nekim sportovima. Proteklu godinu svoje sportske ambicije usmjerio isključivo prema ronjenju na dah, a to su pokazali i ostvareni rezultati. Sport sam po sebi izuzetno je zanimljiv i mentalna komponenta je jako izražena. U svakom sportu na jednom vrhunskom nivou jako puno ovisi o glavi, ali u ronjenju na dah pogotovo to je možda i presudan faktor ronjenja na dah uz sve ostale neke predispozicije. Ne mogu reći da imam neki standardni rating, više je ovako kako mi dođe. U dubinskim disciplinama moja najbolja disciplina je bez peraja i tu sam bio 4. U bazenskim disciplinama sam, mislim da sam 6. bio sa stereo perajama. Moja najbolja disciplina je isto bez peraja. Vitomiru je sada glavni cilj dobro se pripremiti za svjetsko prvenstvo. Ronjenje na dah na idućoj će olimpijadi biti pokazni sport u interesu da postane i olimpijska disciplina.